Nshuti bakunze ijwi rya Amerika turabasuhuje. Reka mukurikire amakuru y'ijwi rya Amerika mukunda muri benshi. Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Kuri mikoro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu ntara ya Kivu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubushinjacyaha bwa gisirikare buraburanisha abasirikare 75 ibyaha byo guhunga intambara n'iby'urugomo. Hagati aho umutwe wa M23 watangaje ko imirimo yongera gukomeza uko byari bisanzwe mu duce wigaruriye mu ntara ya Kivu ya ruguru. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arasinye itegeko rikuraho inkunga iki gihugu cyahaga Afurika y'Epfo, naho Sam Nujoma waharaniye ubwigenge bwa Namibia akayibera perezida wa mbere utowe yatabarutse ku myaka 95. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Sam Nujoma, impirimbanyi y'umunyapolitiki wabaye umuyobozi w'inyeshyamba zarwanyije ubutegetsi bwa bagashakabuhake, akaba perezida wa mbere wa Namibia, yarayatabarutse afite imyaka 95. Urupfu rwe rwatangajwe n'ibiro bya perezidansi ya Namibia kuri iki cyumweru. Nujoma yabaye umukuru w'igihugu cya Namibia kidatuwe cyane mu kwezi kwa gatatu umwaka w'1990, naho mu 2005 inteko ishinga amategeko ishyiraho itegeko ryemeza ko ahabwa icyubahiro cyo kwitwa umubyeyi washinze igihugu cya Namibia. Yavutse mu mwaka w'1929 igihe igihugu cye cyategekwaga na bagashakabuhake bo muri Afurika y'Epfo kuva nyuma y'intambara y'isi ya mbere, hashize imyaka mike ubutegetsi bw'abakoloni b'Abadage bukoze jenoside y'ubwoko bw'Abaherero n'Abanama bo muri icyo gihugu. Mu buto bwe yaragiye inka za se, nyuma aza guhava ajya kwiga mu ishuri rya misiyoni y'abazungu bo muri Finland, aho yavuye ajya gukora ku kigo cya gari ya moshi muri Afurika y'Epfo. Aho niho yavuye atangiza urugamba rwo kurwanya abagashakabuhake, ayoboye ishyaka rya SWAPO n'umutwe waryo w'inyeshyamba Plan yashyizeho mu mwaka w'1966. Mu mwaka w'1978 umuryango w'abibumbye wategetse ko intambara ihagarara muri icyo gihugu, hakaba amatora. Ishyaka SWAPO rya Sam Nujoma niryo ryatsinze amatora yabaye nyuma y'imyaka 10 mu mwaka w'1989. Yayoboye manda 3 nka perezida kuva mu mwaka w'1990 kugeza mu 2005. Mu gihugu cyari cyarashegeshwa n'ubutegetsi bwa bagashakabuhake b'Abadage, yagerageje gushyiraho gahunda y'ubwiyunge n'inzego zishyize imbere demokarasi. Mu byo yanenzwe harimo kutihanganira itangazamakuru ryigenga no kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo yitoreze manda ya gatatu. Yari inshuti y'akadasohoka ya nyakwigendera Robert Mugabe wa Zimbabwe, ashyigikiye iyirukanwa ry'abazungu muri icyo gihugu nubwo atarishyize mu bikorwa muri Namibia yari abereye umuyobozi. Abayobozi batandukanye ku mugabane wa Afurika bunamiye iyi mpirimbanyi iharaniye kubohoza Namibia, bayivugaho amagambo ashimagiza umurage isigiye icyo gihugu. Washington, ijwi rya Amerika. Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Perezida Donald Trump yasinye itegeko ryo gukuraho imfashanyo Amerika yahaga igihugu cya Afurika y'Epfo, ni nyuma yo kunenga amategeko y'icyo gihugu arebana n'ubutaka n'ikirego cya jenoside Afurika y'Epfo yatanze mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera irega Israel, igihugu gicuditse na Amerika. Mu mwaka w'2023 Amerika yahaye Afurika y'Epfo imfashanyo ya miliyari z'amadolari ya Amerika 440 nk'uko bigaragara mu mibare ishyirwa ahabona n'ubutegetsi bwa Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo yavuze ko iki cyemezo cya Perezida Trump kidashingiye ku makuru ahamye kandi kirengagiza amateka akomeye ababaje y'ubukoloni n'ivangura rya apartheid Afurika y'Epfo yanyuzemo. Ahatabitangarije ibimenyetso, Perezida Trump yavuze ko ubutegetsi bwo muri Afurika y'Epfo bwambura ubutaka abantu bamwe bukabafata nabi cyane. Ni nyuma y'uko umuherwe Elon Musk, kavukire wa Afurika y'Epfo akaba n'inshuti ya hafi ya Perezida Donald Trump, avuze ko abazungu bo muri Afurika y'Epfo bibasiwe n'amategeko ashingiye ku ibara ry'uruhu muri icyo gihugu. Perezidansi yavuze ko izashyiraho gahunda yo kwakira nk'impunzi abahinzi b'abazungu bo muri Afurika y'Epfo n'imiryango yabo. Yavuze ko Leta ya Amerika igiye gushyira imbere umugambi wo kwakira abazungu bo muri icyo gihugu no gutanga imfashanyo y'ibanze ku bahagera. Perezida Cyril Ramaphosa wasinye itegeko rigenga ubutaka muri Afurika y'Epfo yavuze ko rigamije gukuraho ubusumbane no korohereza leta kubona aho gukorera ibireba inyungu rusange za rubanda. Yongeyeho ko Afurika y'Epfo itaterwa ubwoba. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Afurika y'Epfo yavuze ko bitangaje ko itegeko Perezida Trump yasinye ryorohereza abazungu babayeho neza kandi bakize kurusha abandi, mu gihe abandi bafite ibibazo nyabyo birukanwa muri Amerika bagasubizwa aho bakomoka.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho inzego z'ubutabera bwa gisirikare muri icyo gihugu kuri uyu wa mbere ziburanisha abasirikare 75 ku byaha byo guhunga urugamba mu gihe inyeshyamba za M23 zarimo zisatira umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ibiro by'ubushinjacyaha bwa gisirikare byatangaje inkuru biravuga kandi ko baburanishwa ku byaha by'urugomo harimo ubwicanyi n'ubusahuzi. Temistokle Mutijima. Ibiro by'umushinjacyaha byatangaje ko aba basirikare bakurikiranweho ibyaha byo gukorera urugomo abasivili rurimo kubica no kubasahura. Umuryango w'abibumbye wavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere ubwo M23 yagendaga yigarurira ahantu hanini ibyayiganishije ku gufata umujyi wa Goma, habaye ibikorwa byinshi byo kurenga ku mategeko birimo kwica abakekwaho ibyaha bataburanishijwe, gusambanya abagore ku gahato no kubagira abacakara b'imibonano mpuzabitsina. Ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu bivuga ko abarwanyi ba M23, abasirikare ba Kongo n'inyeshyamba zishyigikiye guverinoma bose bagize uruhare muri aya mabi. Kongo nta kiratangaza kuri aya mabi avugwa ku ngabo zayo, ahubwo yasabye Loni gukora amaperereza ku byaha ishinja inyeshyamba za M23 n'u Rwanda. U Rwanda ruhakana gufasha izi nyeshyamba, rwahakanye uruhare urwo ari rwo rwose muri ibyo byaha. Umutwe wa M23 wo ntiwagize icyo usubiza ku busabe bw'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru bwo kugira icyo uvuze kuri ibi birego. Nubwo izi nyeshyamba ziganjemo abo mu bwoko bw'Abatutsi zari zatangaje agahenge, zaje gukomeza imirwano zisatira umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo Bukavu. Mu cyumweru gishize uyu mutwe wa M23 wigaruriye umujyi mutoya wa Nyabibwe uri ku birometero 70 mu majyaruguru ya Bukavu. Abasirikare 75 barimo kuburanishwa batawe muri yombi bahunze urugamba nyuma y'ifatwa rya Nyabibwe. Ibiro by'umushinjacyaha wa gisirikare byabwiye Reuters ko bashinjwa ubwicanyi, gusambanya ku ngufu, ubusahuzi no kwigomeka. Ibi biro byavuze ko hari n'abandi batawe muri yombi mu bice bisatira amajyepfo ku birego nk'ibyo nabo baza kugezwa mu bucamanza. Umwe mu isoko za sosiyete sivili ya Kavumu, umujyi mutoya uri mu birometero 35 mu majyaruguru ya Bukavu, yavuze ko ku mugoroba wo kuwa gatanu abasirikare bahunze urugamba bishe abantu 10 barimo 7 basanze mu kabari. Undi muyobozi wa sosiyete sivili witwa Leonidas Tabaro yabwiye Reuters ko ubusahuzi bukorwa n'abasirikare bahunze umwanzi bukihagaragarana n'ubu. Nestor Mavudisa, umuvugizi w'intara ya Kivu y'Epfo, avuga ko abo basirikare b'imyitwarire mibi bazahanwa, agasaba abaturage gutuza. Bisa nkaho nta mirwano ikomeye yabaye mu mpera z'iki cyumweru gishize, gusa habaye gukozanyaho hagati y'ingabo za leta na M23 muri pariki ya Kahuzi-Biega iherereye mu birometero bisaga 30 uvuye Bukavu. Guverinoma ya Kongo ivuga ko izi nyeshyamba ari igikoresho cy'u Rwanda, ibyo u Rwanda na M23 bahakana. Mu kugerageza guhosha iyi ntambara, abakuru b'ibihugu byo mu muryango uhuza amajyepfo ya Afurika SADC ndetse n'abihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC kuwa gatandatu ushize bahuriye mu nama i Dar es Salaam muri Tanzania. Aba bahamagariye impande zihanganye kuyoboka iyi biganiro. Urakoze Temistokle Mutijima. Tukiri aho muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe wa M23 watangaje ko ibikorwa rusange birimo imirimo ya leta n'iy'abikorera biri busubukure kuko byari bisanzwe mu duce twose wigaruriye. Mu kanya gashize mvuganye n'umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera uri mu mujyi wa Goma, yanyarukiye hirya no hino kureba uko byifashe. Jimmy, aho washoboye kugera wasanze byifashe bite? Nibyo Jeffrey, hari aho twashoboye kugera cyane cyane muri komine ya Goma, ahangaha muri uyu mujyi, aho byari byitezwe ko amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na za kaminuza byose bitangira uyu munsi, ariko ibigo bimwe nagiye ngeraho nasanze nta banyeshuri kuko wasangaga bifunze. Gusa igikorwa nyine nk'uko byatangiye mu cyumweru gishize, ni amaduka ubona ko afunguye tu nk'ibisanzwe, ariko ku kijyananye n'amashuri haba ya leta ndetse n'ayigenga ubona ko imbaraga zikiri nkeya kuba wenda batangira amashuri. Hari ibindi bikorwa by'ingenzi bitasubukuye waba washoboye kubona? Bari bavuze ko za banki nazo zishobora gufungura, ariko muri iki gitondo nageze kuri banki iri mu mujyi rwagati muri centre ville, nayo nabonye itabashe gufungura, ndetse n'izindi banki ziri hano mu mujyi ntabwo nazo zafunguye. So ubona ko abantu wenda ku ruhande rumwe cyangwa urundi batitabye neza ubutumwa bwa M23 buhamagarira abantu bose gusubira mu bikorwa mu kazi kabo, cyane ko hari n'abakozi ba leta nabo twabashije kuvugana nabo wumva ko bafite impungenge zo gusubira mu kazi kuri ino nshuro Jeffrey.
uretse se abo batinya, wenda mu kanya uraza kumbwira niba hari abo mwashoboye kuvugana bakakubwira icyo batinya gituma badasubirayo, ariko uretse ibyo ngibyo ubuzima busanzwe mu mujyi, amasoko, nk'umuturage ushaka kwigurira ubugari cyangwa ikindi cyo gufungura, amasoko arafunguye, abantu baragenda nta nkomyi, barashobora guhaha ku buryo wavuga ko ubuzima bwagarutse mu mujyi. Ubuzima navuga ko bwagarutse mu mujyi, ariko ntabwo ari 100% nk'ibyari bisanzwe, kuko murabona ni umujyi wabayemo imirwano hirya no hino, abantu barahunze, so ubona ko abantu batarasubira mu buzima neza cyane. Gusa ibikorwa by'ibanze bya mbere nk'amasoko ubona ko iyo afunguye abantu bararema, ndetse ushaka ibyo kurya nawe akabibona, ariko ntabwo navuga ko ubu ngubu abantu basubiye mu buzima busanzwe 100% cyane ko hari abakiri mu buhungiro. Jeffrey, ibiciro by'ibyo biribwa bihagaze bite? Ibyo biribwa biraturuka hehe? Biraturuka imbere muri Kongo cyangwa biraturuka mu bihugu bituranye n'aho ngaho izo nyeshyamba zigaruriye? Kugeza ubu ibiciro ubona ko bimwe birazamuka ibindi bikamanuka, ntabwo ibiciro birasubira, abantu barafata decision nziza ku biciro. Gusa ibiribwa bigera hano mu mujyi wa Goma bimwe biraturuka Minova, ni muri Kivu y'Epfo, ibindi byinshi bigaturuka muri teritwari ya Masisi. Urabona utwo twose ni uduce ubu twigaruriwe na M23. Ubu inzira zirafunguye, abantu barakora. Hari abaturage mwaba mwavuganye ku buryo bakubwira bati twebwe ntabwo twafunguye kubera izi mpamvu? Nk'abayobozi b'ibigo by'amashuri nabashije kuvugana nabo, kuko nabo nabahamagaye kuri telefoni, kubabona ntibyari byoroshye. Nababajije impamvu batafunguye, bamwe bambwira ko kugeza ubu hari imiryango myinshi yahunze itaragaruka mu mujyi, ndetse urabona iyo miryango iba ifite n'abana babo, so bo bavuga ko badashobora gufungura, kuko ubwo batanze itangazo ryo kuba bafungura amashuri, ababyeyi bamwe bagaragaje impungenge zitandukanye, n'abandi babyeyi nagiye mpura nabo muri quartier zitandukanye, nabo mbabaza se kuki abana batagiye ku ishuri, bakakubwira ko kugeza ubu impungenge zigihari cyane, ko umujyi utarizerwa neza mu bintu by'umutekano. Bakavuga ko kugeza ubu badashobora kohereza abana babo ku ishuri mu gihe bataragira ikintu nka assurance kibemeza ko ibikorwa byose biri buze gutangira vuba na bwangu. So ubona ko izo ni zimwe mu mpungenge ku mpande zombi usanga ziri mu baturage, kuba bamwe batarava mu buhungiro n'abandi bakiri batahunze bakaba bataragira ishyaka ryo kohereza abana babo ku ishuri. Mu gusoza, Jimmy, hari icyo umutwe wa M23 wavuze kuri ubwo bwitabire? Kugeza ubu ntacyo M23 yo iratangaza, gusa wenda nibidushobokera turaza kubabona mu masaha ari imbere. Gusa kugeza ubu rwose ubutumwa bwari bugihari nuko abantu bose basubira mu kazi kabo uyu munsi, ariko ntacyo M23 iratangaza. Jimmy Shukran Bakomera, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri aho ngaho mu mujyi wa Goma. Reka ngushimire cyane, ukomeze ubikurikiranira hafi. Nanjye ndabashimiye kandi mugira akazi keza. Noneho tujye mu Burundi, aho urugaga FNSS ruhuza amasendika y'amashyirahamwe mu rwego rw'ubuzima rwamagana icyo rwita iterabwoba, rwemeza ko rikorerwa abaganga bo mu Burundi basaba kongerwa umushahara. Abakorera ibitaro byigenga bahembwa amadolari y'Amerika 170, mu gihe benshi mu bakorera leta batarenza 65 ku kwezi. Muganga Aimable Ndabereye uyobora sendika y'abaganga mu Burundi n'abandi baganga 5 bafashwe n'inzego z'iperereza bazira kuba baravuye mu kazi. Elansakiza uyoboye urugaga FNSS yaganiriye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe kuri icyo kibazo. Ego nibyo, hariho abaganga bafunzwe bari mu bitaro bitandukanye, mbere hakaba harimo nibo batwara akarere k'ubuvuzi mu ntara ya Mwaro. Bane muri abo 5 n'abaganga basanzwe bakorera mu bitaro. Tumva yuko abo baganga atamvu zarimo kugira ngo bafungwe, kuko ikibazo bariko barashikiriza ni ikibazo gisanzwe gihari bijyanye n'umushahara. Bafatiwe mu mwanya umwe, bafatirwa hamwe, umwe wese bamusanga hariko aravura, byagenze gute? Oya, urumva ko bari kure na kure.
mu karere ka Mwaro, akarere bita Fota, bamufatiye i Bujumbura, usanga yari yamanutse kuraba umuryango afatirwa i Bujumbura. Muga abandi bose uko ari bane bose bafatwa bari ku kazi. Ababibonye abakozi nibo batubwira yuko babasanga ku buzi bariko barakora, bagaca babafata bagaca bagenda uko nyene bakagenda izima yongo. Ubu bimeze gute none? Baracari mu minwe y'iperereza? Nta nkuru na ntoyi turaronka itubwira yuko boba barasohotse, kuko basohotse twobimenya. Baracari mu minwe y'iperereza, hari agacerere karenze kuri ico kibazo. Mu makuru yagiye arandikwa n'ayandi natwebwe twamenye nuko bano baganga batanu badakorera ibitaro vya leta ahubwo bakorera n'ibitaro vy'abigenga. Ni gute none byageze aho n'ukorera uwigenga avuga ati nyongera agashara ko kera umenga ico gisata c'abigenga nico cahemba neza mu Burundi? Murabona ibyo ngaha mu Burundi biragoye. Kenshi muri abo bigenga hariho abigenga koko, hariho n'abandi usanga nko mu bategetsi dusanzwe dufise bagiye barugurura ibitaro canke ayandi mavuriro, bagaca bashaka kubakoresha uko bashaka, bamwe bagashaka kubagira abacakara babo, abashumba babo. Aho rero niho bivuye, ugaca usanga rero baciye baravye n'ivyicaro baba bafise mu gihugu canke ijwi baba bafise mu gihugu, ugaca usanga bagombye ko abo bantu babakoresha ku nguvu. Mu mafaranga basaba hariho ibitaro bimwe bimwe vyari vyayatanze, mugabo hariho ibindi vyavuze ati twebwe tukiri ngaha ntibishoboka yuko ayo mafaranga muyaronka, muriko muragumuka, muriko mutera akajagari mu gihugu. Ni ukuvuga hariho ibitaro bimwe bimwe vyatanze amafaranga bari bakeneye ko bahembwa, mugabo hariho n'ibindi rero vyaciye bavuga bati oya, ahubwo reka tubereke inzira mujamwo mubereye. Umuti hariho abemeye gutanga amafaranga bari barasavye yarangaye n'abandi banse. Uko twavyumvise nuko bagize inama baravuga bati n'imiburiburi umumetsa generaliste ntiyohembwa amafaranga ari munsi y'imiliyoni 2. Uko bavuga bati benshi naho muri ayo mavuriro yigenga ibiciro vyaraduze, consultation zaraduze, imiti barayidugiza uko bashaka, service zose zikorerwayo zaraduze, none ni kuki ibindi biciro vyoduga? Ni ukuvuga ivyo umuganga wawe akora ntibiduga. Muri iki gisata kirimo ingorane ku buryo umenga ivy'amagara y'abantu ntivyitaweho, ugamusanga rero abajejwe igisata c'ubuvuzi abagikoreramwo ntibafashwe neza cane. Amasendika ari mu gisata c'amagara y'abantu twama dusaba kugira tuganire n'abategetsi bagutwara, mugabo vyaranse ntibishoboka. Ico tuzi ni uko kugeza uno munsi ico bafungiwe ata amategeko vyakurikije, kandi gusaba agashahara n'ibisanzwe ku vy'isiremwa. Abakozi bamye basaba agashahara bazokwama basaba amashahara. Bashaka rero ko badasaba agashahara ni ukuvuga ko akazi kazoba gahagaze burundu. Abagaruka kuri aka kantu ngo rega ngo hari n'igihe usanga igihugu ata amafaranga gifise. Leta y'u Burundi none yishura gute? Babwiye ati turafise nitubaha canke nidufise nico gituma atariko turaduza. Hari nyinshi baha ico kibazo nsane wagitangiye inyishu. Iyo abantu bataganira nta nyishu ziheza ngo ziboneke. Murumva igihe bari bashikirije ico kibazo aho kuganira ko baciye bavuga bati ja mugasho. Ikibazo rero naho gifatiye hajya ikiganiro ni ikintu gikomeye. Tube turareka no mu kazi no mu muryango ikiganiro ni ikintu gikomeye. Naye ahandi si ubukene butuma abakozi canke abandi batumvikana, si ubukene na gatoya. Oya, ntawe uzosaba amafaranga hatari, muga muri ayo make ahari asabikaniwe neza, umwe wese bamuha agaciro abereye, aca aronka n'amafaranga yari kuronka hafatiye ku butunzi igihugu gifite. Nuko vyateza kugenda, muga urumva ko atariko biri. Bamwe barashavura, abandi kubera afise inguvu gaca yitwaza inguvu ati wenda gufunga, gaca usanga rero ingorane ziradutse. Habuze ikiganiro bagafata inzira yo gufunga abantu, nta nyinshi bitora, agasho ntikigeze gatora inyinshi na rimwe. Hari icizere coco cuko hazogera igihe bakicarana bakavuga bati iki kibazo tugitorera umuti guke? Kuko si ubwa mbere, kera twavyumva cane muri babandi bakora za CNLS na hehe n'ahandi, ariko urumva ko vyatandukiriye n'abaganga bakora mu mavuriro yigenga. Hari icizere cuko umuti utorwa? Umuti utegereza gutorwa nyene, umuti utegereza gutorwa. Naye handi udatowe uno munsi bibaza ko abaganga batanu kizokwandukira abakozi bose kibandukire, kuko umukozi ategereza kubahirizwa mu kazi kiwe. Umukozi ntiyaremewe gufungwa, ntiyaje ku kazi ngo aje mu gasho. Umukozi murakora mwumvikana, avuga ati nyungururiza agashahara kanje kisununuru, mukavugana ukuntu vyogenda. Erega hagenda wabivuga kuko abe yabona ico yinjije. Amakuru ku Ijwi ry'Amerika tuyakomereze n'ubundi mu Burundi, ariko noneho mu makuru y'imikino, aho ikipe y'igihugu ya basketball mu bakobwa yatsinzwe imikino yose y'amajonjora y'igikombe cy'Afrika. Desire Hatungimana.
muri izo nkino Burundi bwitabiriye mu gihugu ca Misiri inyuma y'imyaka 12 butagaragara mu nkino mpuzamakungu, inkino zine bwakinye n'ibihugu vya Misiri, Uganda, Kenya na Sudani yo mu manuko, abigeme Barundi batsinzwe zose. Byaragaragaye ko urwego rwa basketball mu gisata c'abigeme mu Burundi rukiri hasi. Ukubura amahiganwa no kudashigikirwa nka basaza babo biri mu vyo Josue Ndimugakiza yamenyereje umugwi w'abigeme wa Young Sisters abona ko abo bigeme bazira. Nyaza ko abakobwa b'abarundikazi barabuza amakompetisiyo menshi, hama harabuzwe no gufatwa mu mugongo. Plus utakina amakompetisiyo menshi, plus udafise ugufashe mu mugongo mu vy'uburyo ni murokita abakinyi ngo bagire amamatch ni make mu Burundi makompetisiyo, naho bariko baragerageza bakarondera amatunwa menshi. Nibaza ko ico kintu cyo kudakina cyane hama n'amakondisiyo physique biatuma bidukora ko cyane makompetisiyo international. After peace champion bitakomeye cyane mu Burundi, peace uhuye n'imigwi yiteguye cyane iyo y'abanyamahanga byaba bigenda nko kubiko biragenda nyene. Urabona ko natwe iyo tugiye muri zone 5 ico kibazo twoma kidushikako. Crystal Gatabazi nawe nyene asanzwe ari umumenyereza muri basketball, we wabona ko umwimbu mubi mu mahiganwa mpuzamakungu mu gisata c'abakobwa biva kuco yise ikumigwa rikorerwa bigeme mu nkino. Ikibazo kinini je ndagishira kuko ngene bagiye barakumirirwa mu ma competition amwamwe, asanga abakobwa mu matuntu amwamwe, aya matuntu akomeye atanga n'uburyo, aho ama equipe menshi yikora ku buryo ugasanga barabakumiriye, ugasanga abakobwa bakina nk'igice kimwe kuri 5 c'amamatch abakungu bakina. Ico carasubije inyuma cyane urwego rw'abakobwa. Liliane Shimirimana yakinye volleyball akaba arongoye amenyesha amakuru b'inkino mu Burundi yabwijwe rya Amerika ko iruhande yo kudashikikirwa nk'abahungu, imico y'abarundi idindiza inkino mu gisata c'abakobwa. Tugereranije n'inkino z'abahungu, abigeme bifatiye ku mico y'ikirundi, abigeme harasigaye inyuma ntawo biharira ko baraca abandi bagiye baraca, naho nabonye nogira nta kinini barashobora gushika ko mugabo sico kimwe n'abahungu ugiye kuraba. Hari naho abo bigeme bari no mu nkino usanga hari n'abavyeyi babo babera intambamyi, ugasanga nyene ntibashigikiwe. Izo rero ni intambamyi bangamiye inkino z'abigeme hano iwacu. Uwo mukenyezi arerekana ibikwiye guhinduka kugira abakobwa bashike ku mwimbu ushimishije mu nkino mpuzamakungu. Ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo inkino barakwiye nabo kuraba ico bajejwe, bakibuka gushika ku bibuga bati mbega ko hariho imigwi kanaka izosohoka izoja guserukira igihugu, mbega ku kibuga vyifashe gute, barabe uburyo bukenewe, barabe ibintu byose byangombwa bikenewe kugira ngo imigwi izosohoke imeze neza. Hanyuma kandi aha mu gihugu iwacu nukuri amashirahamwe y'abikorera ibyabo bagerageze nabo bahindure, bagire intererano batanze mu gisata c'inkino. Yabashimira Imana canke Gatabazi bose bahanura amashirahamwe y'inkino n'ubushikiranganje bw'inkino ko imbere yo kwiyumvira guhiganwa mu bakuze batateguwe neza, bokwiha umwanya bagategura neza imigwi serukiragihugu y'abakiri bato ikamenyera amahiganwa mpuzamakungu, ikaba ariyo izova mu mugwi serukiragihugu w'abakuze uja mu mahiganwa ugiye guhatana utajanywe no kwitabira gusa. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Dukomereza amakuru y'imikino mu Rwanda. Mu mateka y'umukino wa volleyball uyu munsi mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda haratubwira amateka y'uyu mukino mu ishuri ryisumbuye ry'urwunge rw'amashuri rw'i Butare ryatangiye mu mwaka w'1929 rishinzwe na leta y'Ububiligi ku ngoma ya gikolonisi. Ishuri ryisumbuye ry'urwunge rw'amashuri rw'i Butare rimaze kuba ubukombe mu Rwanda kuko ryatangiye mu mwaka w'1929 rishinzwe na leta y'Ububiligi ku ngoma ya gikolonize. Iri shuri rifite amateka yihariye kuko riri mu mbanza kwasa mu yisumbuye mu Rwanda no mu Burundi. Nubwo groupe scolaire ya Butare yamamaye mu ngeri zinyuranye z'ubumenyi mu masomo, muri aka kanya turibanda ku bwemarare bwayo muri volleyball n'amateka yagize muri uwo mukino. Mu gusubiza amaso inyuma ngo turebere hamwe ahahise ha volleyball mu ishuri ry'indatwa n'inkesha, turi kumwe n'umwe mu bahoze ari abakinnyi bakomeye banyuze mu ikipe ya groupe scolaire y'Ibutare. Alphonse Bayingana aradusobanurira uko yaje mu kiragano cy'inzibacyuho muri volleyball y'iri shuri ryacungwaga n'abafurere b'urukundo Frères de la Charité. Urakoze Claude.
nk'uko bivuze nitwa Bayingana Alphonse nakiniye groupe scolaire ngerayo hari muri 88 umwaka w'amashuri 88-89 nkagera hari abakinnyi bakomeye bari barangije kwigayo hagati bari baravuyemo ba Robert Bayigamba buryo yari ikipe isa nkaho itangiye kwiyubaka ariko hari abari bakomeye nasanzemo Rukamba Jean Marie Vianney witabye Imana Ngoga Dominique Sebarinda nawe witabye Imana abo no bakinnyi bari babiri bakomeye nasanzemo hanyuma abandi bari abavuye mu ikipe ya kabiri bajya mu ya mbere nanjye wari uvuye mu ikipe y'i Kigali icyo gihe yitwaga Minagri cyangwa se mvuye kuri College Paco njya muri groupe scolaire ndi mushyashya muri Ligue Amey yari umubirigi we ari n'umutoza kandi ari umukinnyi abo twita kuri R ku mpande bari dufite Ngoga Dominique Sebarinda yakwigendera tukagira Rwanda Jean Pierre uba araharira i Kigali hano hagati yari ngewe hamwe n'uwitwa Janvier Musabyimana uba hanze umupaseri icyo gihe yari Rukamba Jean Marie Vianney witabye Imana hanyuma wa mukinnyi ukina asimbura umupaseri ariko akaba anashobora no kwataka yari Minani Theophile witabye Imana umwaka ushize. Uyu mukinnyi wakanyujijeho akaza no kwamamara mu ikipe ya Kigali Volleyball Club KVC ndetse no mu ikipe y'igihugu ya volleyball aratubwira kandi uko we na bagenzi be bo mu kiragano gishya bafashije groupe scolaire kurushaho gutera imbere mu bwema kugeza ubwo iri shuri rihinduka umukandida uhoraho mu gusarura ibikombe bya volleyball. Abo nakubwiye uretse Minani Theophile abandi bose bahavuye mu myaka 2-3 yakurikiyeho noneho guhera 1992-94 niho twakinnye na Eric Kayiranga wari umupaseri witabye Imana muri jenoside harimo Rurisa Alexis ariwe murumuna wanjye barahari harimo undi murumuna wanjye nawe witwaga Butare Alfred witaga Toto nawe yakinnye mu mwaka umwe niwe ntibeshya nawe witabye Imana Emmanuel bagaragaza ubu abahanze harimo Kumuyange Eric ubarahari abandi harimo Nyakwigendera Gabiro Eugene harimo Kamonyo Jean Pierre nawe yitabye Imana ntawari nabo baraje badufasha gutwara ibikombe nk'uko bakuru babo babigenzaga. Alphonse Bayingana ashimangira ko urukundo rwa volleyball n'umusaruro mu kibuga byari byarashinze imizi biturutse ku muhate n'imbaraga abayobozi b'iri shuri bashyiraga muri uyu mukino. Abafrere de la Charité badufashaga bayoboraga ikigo bahaduhaga ibikoresho byose bishoboka ni ukuvuga ngo nk'umukinnyi wo muri volleyball iyo yageraga mu kigo amashuri atangiraga kenshi ku wa mbere twasangaga ku wa mbere bagendeye kuri liste bafite abanyeshuri barangije umwaka wari ushize bagarutse gukomezaho umwaka wakurikiyeho buri wese abaga afite agakaziye ke nk'akabati karimo ibikoresho byose uzakenera muri uwo mwaka bagushyiragamo inkweto zawe bagashyiramo amajeniyeri bagashyiramo imyenda ya entraînement ese umukinnyi wo muri volleyball cyane cyane nta mukinnyi n'umwe wo muri groupe scolaire mu cyiciro cya mbere nko muri volleyball cyane cyane wagiraga ikibazo cy'imyambaro ya siporo kuko yose yayihabwaga n'ikigo urukweto rwarasazaga bakaguha urundi jenere zasaza bakaguha izindi hagira ahantu uziburira bakaguha izindi. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi volleyball yo muri groupe scolaire y'Utare yongeye kuzanzamuka gusa kimwe n'andi makipe y'amashuri yisumbuye yose urwego rwo guhatanira ibikombe n'amakipe makuru byo bisa n'ibidashoboka. Icy'ingenzi ni uko mu ruhando rw'amarushanwa y'amashuri competition interscolaire usanga indatwa n'inkesha zihagaze neza. Bamwe mu bakinnyi bakomeye bazamukiye mu rwunge rw'amashuri rw'Utare mu myaka ya vuba twavuga Boni Mutabazi, Flavien Ndamukunda, Mahoro Ivan, Nelson Murangwa na Placide Sibomana. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri aya manywa naha tuyashoreje ndabashimiye mwese mwe mwabanye natwe mberarikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro.